Ja mislim da nemaju tu snagu, ali nisu za potcenjivanje. Da ne uznemiravamo javnost, ne treba ih nijednu grupu, nijedan problem, ni mali problemčić da ga nazovemo, ne treba. One su za respekt, prate se, apsolviraju, observiraju. Mi imamo i dobru saradnju, ima dosta saradnika naše službe u tom miljeu i eto, ne želim da nikog povredim, ali imamo dosta lojalnih ljudi koji su u tom ambijentu. Orao javi se, prijem. Koji su svesni spoješli. Ne, mislim da ne mogu da ugroze, to je evidentno i jasno i do sada nisu mogli, ali moraju se propratiti. Neki čovek raspituje se za porodicu Davidović, kaže stanuje u našoj ulici. A nema Davidovića u našoj ulici? Došao da vidi jesi li kod kuće. Mi imamo i dobru saradnju, ima dosta saradnika naše službe u tom miljeu i eto, ne želim da nikog povredim, ali imamo dosta lojalnih ljudi koji su u tom ambijentu.